Adlaw gagayam na imbag nga oras yung amin. Kapadasan ni Kabsat Marso saan napudno na gantintay patangatangay drama ita. Kat welcome kayo manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay man ti drama makablawang pay da Daniel Tulud dita Cagayan, Reynaldo Quiñones and family dita Atok Benguet kan ni Rosemary Baladad dita Jeddah, Saudi Arabia. Kasti man ti kunaan ni Kabsat Marso, dirma ng biyanang na nadak kadagiti taraon nga ipapaunag ko. Numabalin natang kan prutas lang ti karga ti tiyan ko, tadyak kayat tagsakit, tadyak pay kayat ti matay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang, kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagita uy. Tra amumat nga isulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jay rape. Natang kan prutas. Awang pa'y karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amum mau tajak agsin sida ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Agsin sida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kitaam, kat ubing tilangak. No, idilig tirupan di tirupak, kat kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo. Feeling mo laang dayta? Kan kitaam, nagpigsaak. Uray senyora kaon, ngam kabalak pala ti agtrabaho itinadagsaan. Kan makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpatinggamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun kun ay. Awan nga minti exercise mau, so akas na. Di naklamatultulan. Nagpartak ti gunggunay kaw. Nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na? No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaw. Siyak dito yan. Ay unay ka dagiti adingwanan aya tagiwarada iti basura. Ay adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mon manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, jag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na matabuntog mon manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawat ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pari Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan naggatal ti karabugob ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Nukas tangag sakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan.
amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay, Sige, mapanakon mare. Gumatang aktumanan dito, nung naimbagan kaan. Tanangamot ba si ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tararamidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no ad nakaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, nga maglablabos ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Diyak pa'y kayat ti matay. Diyak kayat ti agsakit. Ay na, uray ka sano, ti panaganad mo no talaga chimpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripat tuan ti salon at mau. O matid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paet man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaadu akiti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isar lang mo dito yan, bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka nakngagmaneho itinabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahita ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon lati 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Diyak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahil nga rin kahit naimbag nga rin, day baga kasla nanang kun jay inam anak ka. ay no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga? Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen Kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad deng maun. Nga rod makapasuron nga rod day jay nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yilo tangipon maon.
Kahit agbabrasak mo, inaldaw ng agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpas sa mangan. Kita am kanya, ang brasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras man ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay. Dalos sama kanayon. Pati nagtakukom, di mo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Ag sinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan mau. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakita bakrang ko. Kay kayat ko kay Depay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako namalan na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo tanaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw ag ijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tangag manehaw. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Oo man, madam. Aleglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas tatabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa. Masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiraws. Arkilaan na kanaw, kay turod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay na, nabayagan, apasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gararamid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay na, nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan.
Agurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siya klaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jak pay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta adda sarakag. Ay, katuman saan mo ta siya tinakapila? Sana balay, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguro kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay ada samsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. Saan lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pay kayat ti matay. Nawatam. Esas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasahiros ka. Nay, alas 8 Kahit apay amok nga rodaya no ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sagbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabit lang na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta, igupak no malpasak ng digos bakit. Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang Marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat,
Dagitay dalam kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nag-overtake kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta din nakadung parko ngay. Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasamak kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Tas ibibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamo tagpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisiklita. Makamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali nakaskasiron. Uwain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktawn akanayawn. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kayat siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Aywain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala mapantangaro Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? Kaslakla na trauma gapoy tinapasamak kanyak iso nagbuteng akon nga agmaneho iti tricycle. Iso ngay nanusa kon ti pedicab nga ibibiyahe. No pa'y bimasiti kita ayos lang ta exercise kumatanday jay. Nagtultuloy nga rod ti panang tartaripatok iti salunat ko babaan ti panangan ko kadagiti na sustansya at taraon ken gidgid danakmat iti ehersisyo. Iso nga aging gaita na pigsa aklat ta. Kat saan ako na agsaksakit. Nagsakitak man, simple lapan natang wanagurigor. Alakastan, tigayim mo, Marso. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello gagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudno nagan tintay patangatang ita, ngamsakbay na makablaawa mampay, Darosel de Guzman di Taquirino Province, Rodolfo Quiapo kan ni Dolores Miranda. Kasi manti ko na ni Kabsat Santa, dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak, tanakadungdung ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon, katrigrigalwan na. Ay ayak lao na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak, tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kita man, to'y blouse ko no bagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy motlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga ron ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary mi, di na malagip. Nujak ipalagip, awan Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon na, permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo tanti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya. Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karway. Tayo paboritom na adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot apan lisal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmut kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Narabos kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo, mapanta pa'y ag honeymoon. Anya! Saanen? Sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo,
Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadag iti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtali na ti kinasweet ni pare Nardeng. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nila kay ko? Kat no nakaara ko platakanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakit dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaem ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang puti di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wun nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaro no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo ta paggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamutin asam ta. Di mo pa'y mo ikanti platok mo titiin na puy mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ka agaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamak kan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na saan aya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kangkwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Saan nga min analailo jay manugang takin ko na. Kahit kas dyan siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe. Naibaglakit din ta, showy ka, anya.
Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay kin kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mat, mare. Wala, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan na isampay. Kaduan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka, bakit? I love you, bakit? Ay, nagsiksi ka, bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya, kidi. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kuna na kidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahil nga asawa mo? Ang awan nga ta, babae na, mare? Laklakaya na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamati mang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kanon nila kay na kenkwana. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwanda. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakmot kit di sigurado no adat chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babaeng ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaiday. Mabainak nga agaram. Dahil na dulaki di agbabaen. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga sawam. Jack marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day di nakpay maikan matitisabong. Ulay kan aya. Anyat naknakan mo aya takas tati ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa akpay nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Lay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya.
Yap apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay maikamot. Iso nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nagpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga tan na nakaragrag sakak no kasta tatang. Pagka ka din ni Santa Nanang? Adda. Di na kanukayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot nga minin babaem. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwamot nga min maminsan Amom nga minan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Ken masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ewan kaya, chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine, nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnay ken ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, 5 ilon kunam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinustata Santa. Adda babae di asawam no kastater aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta. Adda babae nardig. Awan, adda aya. Iyag
Itag mo na ita cellphone. eh. Hello, kunam. Apay nga... Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuo ka na ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day? Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan nyo. Apay, nardeng. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi la ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababayim ti kasya nga raramidam. Walang kayo iti bain. Lala, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak? Bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat ka ni nanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo santa. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kani sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Makablawan kayo amin iti naragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat luna sa napud nagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawam ampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastiman ti kunani kabsat luna. Dear manang biyanang, siyaktay no adda makita wenno magustwak gatangak. No lakit dita da paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak kaw. Anya nga iti sumaruno aplanaw.
Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak kaw. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kaw. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang. Dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan ak parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kaskastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam to kan kwa na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anag sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbagah nga awan karbengam kan ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ilakom langan tapno adda sukat inggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan?
Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. At damot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasa mga ipus, tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rudi kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang ma. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon timang ilako itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamot insangput mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruon datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay asos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito'y. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na dito'y. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayon ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan na atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo.
At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa ilang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa iti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to enton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ingka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaandak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastusak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo
Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama uma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakila ko. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila kumen no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat, iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, ta bingayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pailan nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basam to ti group chat tayo. Inlanad da amin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang.
Kahit ada na sa pula matrabaho, Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? di da kam tumat ngamin tinengag anak kau. No bagbagaan da ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ko ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agabraw anak kau. Ada nabulod ko kadagijay gagayam ko. Ala ka tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangay nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wen anak ko, ikarimi dayta. Nagserbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayam mo, Luna. Alagagayam ditan tinagpatinggahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.